Урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздү мына ушундай кооз кылып travertin жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Андыктан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 4-июнь 2023 жыл биз Өзгөн мал базарына келип калдык. Өзгөн мал базарынан ургач торпокторду, саан уйларды, кунажындарды тартып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Азыр катар ургач торпоктордон сурайлы. Канчадан болду ага? 25тен. Ургачылар 25тен дейт мына. Не көл. Мынаны 30 жолдат эле. Жылтыраган сынды торпок. 23 берди аларман. Берилбей атат. Сода болду. Мына торпок 30 миң сом болот. Канча өстү? 24 миң берди. 30 миң сом болот. 24 миң сом берди. Азыркы биринчи 25тен дегени бир аз окшобой калды го дейм. Айка торпок канча болот? Сурап айтат. Сиз канча дедиңиз өзү? Айтыңызчы. Айтышта мен деле айта албайт. Айтты. Канча ка бул? 23 кем бар. Ургач торпок, а? Ургач 23 кем бар. Торпок канча болот экен? 30 миң сом. Ургачы? Ургач торпок 30 миң сом дейт. Ала торпок канча экен? 25 миң сом. Ургачы? Ургачы 25 миң сом дейт. Бири кымбат, бири арзан айтат, түшүнбөйсүң. Канча болот экен торпок? Аса санча? Жок, неге жок? Аса санча ка? Жок, чоң ушул болот да катар кетип атат. Канча дейт ала? Билбем, сен. Канчадан болот? 40тан, эки тең эле. 40тан 80 миң сом. Кеми бар. Мынанысы жакшы экен. Чоң мына. Жок дейт экан, жок, наркысы. Торпок канча болот? Үйүткөдө 33. Ака шерик болду меле ака. 33 миң сом ургач торпок. Мен карап, торпокту таштап кетесиз. Болду мен бар жылкыларды сатып келесиз. 29 миң сурап атам. Айтыбы? Ургачы. Ургачы. 29 миң сом берипти. Бербей атат. Бербей аткандан мен сатып берем деп атат окшойт. Ассаламу алейкум. Канча болот экен торпок? Эс белек ми? Бөлөк. Ака торпок канча болот? Торпок 30 кем vardı. 30 кем var. Сұраdı mı zaman kандай oldu? Surata 23 kem. 23 kö сұраdı берилбedi. Жақсы сұраdı берсин. Қанша додасы ка? 37'lerim almasın lazım. 37'ge alındı. 37 yarım. Ya жарымға. 37 жарымға алынды, қайра сатабыз айт. Бирок сынды экен жакшы, эти дагы бар экен. Аркасын караңыздар. Мында жында. Булар канчадан ака? 40тан кеми бар. 40тан кеми бар дейт мына. Экону. Сырайлы. Куда же? Канча додасы деңиз, айтыңызчы. Айтылır. Айтылır. Базарда сырайлы. Азыр эле кирип келдим дейт мына. Көрөр эле акырындан. Бул канча болот атат? 60. Мойын сынганбы? Мойын сынган жошуна тулганбы? Güzel mi oyunu? Кыш айтып алып тур го? Сен жак пайдап турабы? 60 миң сом дейт. Бул ажындардан көрөр эле акырындан. Бул ажын канча болот ата? 65 кеми бар. Мыналарынча? Чукарас. Бул деле 65 кеми бар, чоң. Ассаламу алейкум. Бул ажын канча? 55. 55. Çay derler mi?
Çaydarlar unacım mı? Şvet arlaştı. Şunda yırarken ha? Görünüşü. Şvet argındaşkanırak görünürken. Kaça sırada? Yine sözlü. Ha, yeni söz. Elikten koyup verdi. Eliden koyup verdi ot çat dedi. Жақсы. Şvet arlaşken da görünüşü şundayken. Assalamualaikum. Gelip kaldınız. Ha. Kaçada da sevme? 55. 48'ge sıra berip aytam. 48'ge sırada berip aytam deydi. Rossiyada жүрүп келгенде ушундай сырада айтат. Наом. Rossiyada көрүп жүрүп келип, бүгүн өзү алып түшүптүр базардан. 48'ge sırada berip aytam deydi. Жақсы, содан берсин. YouTube'a келет. Акырын. Bundan öyle. Kaç oldu da ka? 60 bin som. Kaça sıradı pazar? 50. 50 bin som sıra da dedi. Bana jınga. Peki çekelim öyle. Hazır hette bilen 6'da gelsek çok eken. Benim giri odat pazar kaç? Kaç ördün saka? 45 mi son? Berkiye mi? 45 verdi. Bundan emez. Mayli. Bundan kunacın deydi. 45 kere yok deydi. Yok. Nime kılap kanka? 45 kere sıra oldu. Verilmedi. Uyugan çeken ne var? 65. 65 mi son? Kaça sıradı pazar? 50. 50 bin sıra oldu. 50 bin sıra oldu deydi. Vallahi iki şvet var daha 3'dür. Ekoteğine 150 baka. Ekoteğin 150 bin deptir. Anam nasıl hazır 101 odatken, soda oldatken. Buna şvetke 101 tattaydı. Ekoteğin şvet bağlan onlar şimdi buyurarken. Dansı bir girarken. Ekoteğine 251 de odattaydı. Buna acın kaç eken o? 80. Cemdeligim de, cemde turgan mı? Cemde turgan deydi. 80 bin son buna acın. Oğlu 75 bin son deydi. Cemdeligim mi? Cemde turgan mı? Köktele jürde. Eyti var eken ha? 72 bir yer odat deydi. Çakını va? Çakını deydi. Alır. 72 bir yer tur bazarı. Bir odat deydi. Bir son kanday. Tarılığın acın kaç oda toyu? 70. 70 mi son? Be tutuzmayız mı be? Darkın sıçı? 75. 75 mi son deydi. Sanı 100 bin son kim var? Torpa urga çirkek mi? 20 gün urga erkek ha? Erkek torpa bilen. Sütü kanday? 10 litre sar geç bir gibi. Diyelim öyle. Kaç yaş torpa bu? 4. torpa olup kaldı deydi. 100 bin kim var deydi. Ben çarasını satып koydum. Çarası жақсы екен желіндері. 100 kim var. Сан үй қанша oldu aka? 120 bin som. Uy çoğun eкен. Torpa urgaç erkek? Erkek torpa. Kaç yaş torpa bu? 3. torpa deydi. Sütü-çü? Sütü. Жақсы. Qancha deb aytmadi, yaxshi deydi. 120 kim var deydi. Akırın görebiliriz. Çıkıdan soraverib, san uylarda qanday bo'ladi ekan? San uylar qancha oldu aka? 120 bin som. Ha, uy gördü. Uy çoğun ekan. Torpa urgaç erkek mi aka? Erkek. Qancha torpa var? 3. torpa var. Sütü aka? Taşla bilmeyi deydi. Qancha ekan? San uylar qanchadan bo'ldi? Eko 155. Eko 155 mi son? Torpaqlar urgaç erkek. Eko'da. Eko'da urgaçı. Eko birge 155 mi son deydi. Göster. Kaçdan sanıyorlar? 100 mi son? Torpaq urgaç erkek. Urgaç erkek torpaq. Urgaç torpaq. 100 bin son deydi. Sütü qancha kom? Qancha sütü var? Bileysin mi? Sütünü toşuna bilmeyim deydi. Qatar görür öyle. Navıydı görürç. Assalamualaikum. Kaç oldu taka? 90 bin lira. 90 bin son. Nazar veriyor da deydi. Bazı üstümüzü verirler. Ha siz 90 bin otasın. Torpaq erkek eken. Erkek o. Erkek 90 bin son.
Sütü qancha var ekan? Allah bilet, bilet. Toshlayversin bilmaysiz. Toşlar. Toshlasin bilmaysiz. Yaxshi, so'dangiz bersin. 91 odat deydi. Toza o'sha yoqda dag'i cho'ng uylar bor ekan. Shved aralashib, shvedbi borib, alardan da suraylar qanday bo'ladi. Tonlar jana aytdim-ku, cho'ng uylar. Bunday. Parodalar qanday? Paroda alato. 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 Sütüçü. 10 litr. Garankası. 10 litrege garanti deydiman. Jeyni qaramsizlar. Buna uydu. Bu torpoğu erkek eken. Qancha torpoğu? 3-cü torpoğu. Ya torpoğu da özüne olay çoğ eken ha. Bahası qancha? 150 ming so'm deydi. Erkek torpoğu bilan. Qaramsizlar. 10 litr sütüne cevap deydi birisi. Garanti deydi. Bunisi qancha? Bu da 150 ming. Sütüçü. 10 litr pardon. Ekont'ten 10 litre sütü varlar. 150'den kemi var deydi onlar. Bunun torpoğu urgaç erkek? Urgaçı. 3-cü torpoğu. Nomer aytib qo'yildi? Ya nomer aytpaylar qo'ying. Aytpaylar qo'yildi. Aytpaylar qo'ying. Çatılar. Biroq yo'q, o'tganda kim bo'lganda? O'tganda nomerini oldik edi. Nomerini olsak aka tungi soat 3'te dele chalaverishadi deydi. Hozir o'tirib. O'shandan beri aytpaylar qo'yildi deydi qayra. Biroq yaxshi aytdi. Uylari yaxshi ekanda, shunday cho'ng-cho'ng uylarni olib qo'yib, benchiga sütni sap emasda da xila yaxshi bo'ladi. Son uyda qancha do'siz aka? 80 bin kam var. 80 ming kemi var. Torpoq urgaç erkek. Urgaç. Urgaç torpoğu bilan. Qancha torpoğu? 3. 3-cü torpoğu. Sütü çaka? Sağır geç 7 litre sütü var dedi. 3,5 litreden. Ha oydu. Cın. İkinci torpoğu mu? Birinci torpoğu? İkinci torpoğu dedi onlar. Torpoğu urgaç erkek. Erkek. Erkek torpoğu bilan. Akça qancha dediniz? 85. 85 ming so'm kemi var dedi. Sütüçü? Sütü 8 litre var abi. 8 litre sütü var deydi onlar. Жақсы, соданыз берсін. Мына шындай туғандар, бүгін біз өзге мал базарынан сан уйларды, қонажындарды, ұрғач торпақтарды тартып көрсететін әрекет қылдық. Сұмыш пікірлері болса комментария қалдырыңыздар, каналға қатты етіңіздер. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.